Jayanti Pacentokan Bulan Bahasa Bali Warsa Kalih Tali Selikur SD Negeri 1 Semara Pura Tengah. Pacentokan Nyinahang Angga Kelas 1 SD Negeri 1 Semara Pura Tengah. Jayanti Kaping 6 utawi juara harapan 3 Niloh Putu Virginia Hanandita saking kelas 1B. Jayanti Kaping 5 utawi juara harapan 2 Nikadek Pramesti Yogantari saking kelas 1C. Jayanti Kaping 4 utawi juara harapan 1 Komang Evan Radika Ardiona saking kelas 1A. Jayanti Kaping 3 Ide Bagus Gede Teddy Mahendra saking kelas 1B. Jayanti Kaping Kalih Putu Satya Dharma Prandana saking kelas 1A. Jayanti Kapertama Nikomang Ayu Nindya Satya Putri saking kelas 1C. Pacentokan Megendeng Bali Kelas Kalih SD Negeri 1 Semara Pura Tengah. Jayanti Kaping 6 utawi juara harapan 3 Cokorde Istri Anindya Putri saking kelas 2C. Jayanti Kaping 5 utawi juara harapan 2 Niputu Kirania Prajna Suari saking kelas 2A. Jayanti Kaping 4 utawi juara harapan 1 Ketut Elvina Nasita Arianti saking kelas 2C. Jayanti Kaping 3 Anak Agung Gede Nadalika Denis Tanaya saking kelas 2A. Jayanti Kaping Kalih Loh Gede Vina Iswari Putri saking kelas 2A. Jayanti Kapertama Niputu Atalia Divya saking kelas 2C. Pacentokan Megendeng Bali Kelas 3 SD Negeri 1 Semara Pura Tengah. Jayanti Kaping 6 utawi juara harapan 3 Putu Ayu Tiari saking kelas 3C. Jayanti Kaping 5 utawi juara harapan 2 Putu Valeri Diana Kusuma saking kelas 3A. Jayanti Kaping 4 utawi juara harapan 1 Imade Narotama Diva Sidi Kanaka saking kelas 3B. Jayanti Kaping 3 Vandan Paramata Mulyawan saking kelas 3C. Jayanti Kaping Kalih Tarasanti Odelia Hayashi saking kelas 3B. Jayanti Kapertama Niputu Arya Prajnani Satya Dewi saking kelas 3C. Pacentokan Mesatwa Bali Kelas 4 SD Negeri 1 Semara Pura Tengah.
Jayanti kaping 6 utawi juara harapan 3. Anak Agung istri Kirana Damaya Maheswari saking kelas 4A. Jayanti kaping 5 utawi juara harapan 2. Nilo Gede Tia Rupa Jayanti saking kelas 4B. Jayanti kaping 4 utawi juara harapan 1. Ketut Kanaya Wedastuti saking kelas 4B. Jayanti kaping 3 Niloh Putu Desyanti Putri Santosa saking kelas 4A. Jayanti kaping kalih Kadek Yuanda Indira Prasanti saking kelas 4C. Jayanti kapertama Niloh Made Ria Swidari saking kelas 4C. Pacentokan Mesatwa Bali kelas 5 SD Negeri 1 Semara Pura Tengah. Jayanti kaping 6 utawi juara harapan 3. Ide Ayu Gede Nitya Cika Maharani saking kelas 5A. Jayanti kaping 5 utawi juara harapan 2. Komang Marsha Anandita Putri saking kelas 5B. Jayanti kaping 4 utawi juara harapan 1. Lo Putu Rani Nanda Iswari saking kelas 5C. Jayanti kaping 3 Anak Agung Gede Ngurah Mega Permana saking kelas 5A. Jayanti kaping kalih Komang Wina Terisna Sucita Putri saking kelas 5A. Jayanti kapertama Putu Indira Mesya Prajanita saking kelas 5B. Pacentokan Nyurat Aksara Bali kelas 6 SD Negeri 1 Semara Pura Tengah. Jayanti kaping 6 utawi juara harapan 3. Igede Windu Nanda Saputra saking kelas 6A. Jayanti kaping 5 utawi juara harapan 2. I Gusti Ari Pradnya Dewi saking kelas 6B. Jayanti kaping 4 utawi juara harapan 1. I Gusti Ayu Agung Cantika Maheswari saking kelas 6A. Jayanti kaping 3 Ide Ayu Made Upadyani Patni Putri saking kelas 6B. Jayanti kaping kalih Nimade Santi Ditaryani saking kelas 6A. Jayanti kapertama Iwayan Adi Wisnu Semara saking kelas 6B.